Kawuoke County manoma Meru en ni jagoro mong'ere migao malo Nixon Korir oyango ni piny owacho osetieko pimo lope mamau kendo kiewo mar bunguno kod lope jopiny idhi yangi matieko ywaruok mosebedo e bungu mamau. Koloso Oldebes County ma Baringo okoni kaluwore kod ng'eto mar doiga ma 2002 mane golo chik mondo pim manyien lope mokiewo kod bungu mamau okang' ma piny owacho osekawo ditieko ywaruok mosebedo kind jopiny kod apisas mag bunge pacho ka. Kineno bende osingo ni ji modak e bungu ma Mochongoi kod gwenge mag Manita idhi miyo bok mag lope bang' kane mane jatend piny mosenindo Daniel ne bwaso negi bath lo ma Mochongoi mondo gidagie. Kama kuna ombi namba 1 ya Baringo ni insecurity, ombi namba 2 ni title deed ya shamba ya Mochongoi. Tunataka tukuombe kwamba wewe usaidizi wako kupitia kwako na kwa rais, watu ya Mochongoi wakipata title deed tutakuwa tumefurahi sana na tutakuwa tumejifunia serikali imetusaidia, ile imekuwa kero kwa watu wetu ya Baringo. So nataka niseme mambo ya mashamba Kenya yote. Nataka niombe viongozi, kama kuna mashamba ambaye haijapata title deed, hiyo ndio kazi yetu kama ya serikali, tuhakikishe kuwa tumehakikisha kila pahali sehemu ya Kenya imepata title deed. Na nimesema kuwa vile mheshimiwa amesema kama leases za town. Sasa tunapeana leases za town, zile municipalities zote ambazo zinafaa kufanya kupeana leases, county government ifanye ile kazi inafaa kufanya kupatiana clearance, ikifika kwangu mimi namalizana nayo. Mambo ya Mochongoi tutahakikisha kuwa tumesaidia watu wa Mochongoi wapate title zao. Mambo ya Banita tutahakikisha kuwa tumehakikisha kuwa hiyo mambo ya Banita tumemaliza. Mambo ya Mau vile kotini ilisema ile gazette notice ya 2001 surveyors wamekuwa Mau for the last 3 weeks, they will be done next week so that tumalizane na mambo ya boundary. KFS ifence shamba yao, ile shamba ambayo inabaki wananchi wapate title zao, waendelee na biashara yao na kujenga nchi yao. Doma malo golo chik mondo geng'ne jasiasa Philip Paroko kuom ndalo 7 kimedo timno